U gradskom kotaru Spinut nalazi se mala udruga koja puno znači. Ovdje u udrugu Dixi dolazimo učiti, družiti se i raditi na sebi, pod budnim okom tete Snijege, Meri i brojnih volontera. Pomažu nam i razni stručnjaci. Pazimo ispravku na razmak među riječima i razliku između A i O. Radimo na našim poteškoćama u učenju i vježbamo koncentraciju. U selu i smija i smijala. Bravo. Iako imamo problema s prostorom, odlično smo organizirani. Iđa ovdje od dostupnosti, ok, znači to sve ide, to je to. Nije da samo učimo, nego se i kreativno izražavamo, zabavljamo i družimo. Ove godine smo u sklopu filmske radionice snimili kratki film o udruzi Dixi, baš ovaj koji upravo gledate. Prvo smo se upoznali s kamerom, a zatim i sami snimili nekoliko kadrova. Neki su ispali dobro, neke trebamo malo doraditi u montaži. Eto ga. Poslušajmo što sami sudionici kažu. Kako ti je vama u Dixiju? Dobro? Odlično je, pogotovo su prijatelji i prijateljice odlični. Pa super, mi imamo prijatelje, lipo mi je, volim njaviti Snijegu, učim vamo. Družimo se, pomažemo jedni drugima, učimo engleski, latinski, pišemo na kartice riječi. Jel tebi pomažu ovi volonteri? Pa da, zapravo mi puno pomažu, pogotovo matematike, fizike i kemije. Samo bih htio reći da su super volonteri, super naša voditeljica Snijega, super ste vi koji dolazite ovdje učiti i pokušavate biti šta bolje u školi. Najviše veseli kad idemo na izlete i zabaviti. A idemo na terapijsku jahamo, jahamo one konje i čistimo one štale. A ja se bojim one životinja, u redu je. Jel ti se neko sviđa u Dixiju? Pa je. Ako ti se sviđa? Pa bi rekao. S koliko država graniči država Slovenija? Nemam pojma. Jesu li zadovoljni sa svojim učenjem? Da. Jel bi se htjela ispisati? Odakle? Iz Dixija. A ja sam cijeli život u Dixiju. I koji je glavni grad Finske? Ne znam! Jeste li zadovoljni sa radom do sada? Pa prezadovoljna zato što je ovo timski rad. Bez timskog rada ne bi bilo ništa. I za kraj jedna poruka. Dođete i volontirajte i pogledajte. Može li spočeti? Da.